Disclaimer: the views and opinions expressed on this show by the host or the hosts do not necessarily state or reflect those of the channel. Furthermore, the views and the opinions of the guest or the guests do not reflect those of the host or the hosts and of the channel. So this is our code of conduct. Dumelang gape ke tsa gore mo nakong ye la itse gore ke mangfa ba re ke mosimane wa letebele le lentshonyana la bora mesega wa maitsukula kaname setlhare sa moretlwa se se jetseng fa thoko ga tsela ka sapo la motho le lephesuo ke nako e re tlwaetseng ya mo itse know him or her podcast mo letsatsing la gompieno ke tsamaya ke le nosi ga ke na baeng ka gore ke a itse gore la be le ne le ithale re mo biking ye baeng ba tlebe ba le teng mme ke nna ke nosi jaaka ke le nosi yana ke tlo go atlhatlha dikgang di le malwanyana tse leng gore ka dinako tse dintsi ra go nna re ntse re di nopola go tswa ko letlhareng la rona kgotsa go tswa ko TikTok man go tswa ko TikTok bona ke na le kopi ya tee ke efa gompieno ke nosi mo studio gompieno ke nosi mo studio ntsha ga o ka bona tlhogo ya me kgaogile itse fela gore ga se nna ke di-camera tse mme gone mo biking ye tla re simololle jaana ke re kana motswana kila re ditlhabi mogatsamele weekend e re tswang mo go yone ke batla go bua ka yone gore mo weekendeng ye re tswang mo go yone ke ne ke ile ko Men in Action ko gore sentle go fale ke event ya borre ba ne ba ile go itsheba ne ke ba aparetse baki o kula bona o itse gore wa go seba bomme o na le borre e le kgotlhajana and we had a very interesting conversation about so many things tse leng gore tota di amana le borre mme bontsi ba bone ba na le kgankie ba re monna a motswana wena bomme ba go retsa ke re hey borra nna le lona ra tshwana bomme ba ga ba retse ope ke a le bolella but we had a very interesting conversation mo goreng kana gona le tshotlakako ya borre le bomme le bana ka go farologana ga kena le borre ba the main focus was to focus mainly on issues that affected borre ka ntlha ya gore borre re tsa gore ke bone ditlhogo tsa malapa re tsa gore borre ke bone ba rutang gore tota tsamaiso ya mo lapeng e ntse jang le bone borre ke ikutlwile sentle le bone borre ba sotlakakiwa mme ke ile ko eventeng yeo e le gore maitlhomo ke gore re leke go ruta borre re leke go fatlosa borre re leke go bontsha borre gore kana le bomme ba jaaka re tshela le bone re tshwantse re tshele le bone ka ntlha ya gore ke batho borre batho mmamodimo bomme ba ke batho ga se diphologolo ebile ga se gore mme ke property ya gago motho nno ka re borre mo malatsing a ra betelela ra bolaya ra betsa re betsa bomme ka diatla tse leng gore diatla tse ke tsone tse di tshwantseng gore a be di sireletsa bomme ke ka mo nne ke ile ko eventeng yeo gore re kgone go seka re bone gore re ka thusana jang re le borre
ka ntlha ya gore bomme bana le ditshitsinyo, bomme bana le matshwenyego gore borre ba o kare ga se batho ke diphologolo. Go botlhokwa go itse gore o tshwanetse gore o nne rre o siameng mo lapeng. You have to be a good man. And what are the qualities of a good man? Ke ne ke ba raya kere fa o le motho wa rre o tshwanetse o itse gore o na le maikarabelo a gore you must be a leader at home, maikarabelo a gore o tshwanetse gore selo sa ntlha tota se segolo ke go ithata, gonne ga o ka ithata wa go dira gore batho ba bangwe go nne botlhofo go rata, wa go dira gore fa o ithata wa go dira gore o seke wa nna le pelo e khutshwane ya gore o ka batla go betsa motho wa mme, o ka batla go gobatsa motho yo mongwe, o ka batla go ntshetsa motho yo mongwe kotsi. Ke ka mo ne ke le ko e le goreng those are the qualities that we were trying to look at. Gore ga o le motho wa rre nna le tsebe ntlha go utlwa, have the patience. Ne ke ra mong ke mora ke re fa o ka nna le pelo e telle ke yone pelo e tletseng bomodimo mo go yone, ke yone e tletseng lerato mo go yone. Ke ka mo nne re leka ka bojotlhe jalo go bolella borre bale ko Men in Action event e ne e tshwaretswe ko Carltonville mo weekendeng e tswang go feta. Mme apart from all of that, borre le bone balla mme ne ba re selo se sengwe fela se ke lemogileng se ne le gore borre ba se kopa, ne se le sengwe fela. Borre ba re ba kopa kagiso, yan ke ntse fale ke ba raya kere nna I'm playing the devil's advocate, ko gore ke mo magareng ke batla go tlhaloganya gore fa le re le kopa kagiso, what really are you talking about? What is peace? What's the definition of peace to you as a man? Utlwa gore ba ntha ba reng ba re the definition of peace as a man ke gore o goroge ko lapeng una le motho yo mo ratang, motho wa go ratang, motho yo go reetsang, motho yo le kang ka bojotlhe go go agela lelapa. Ke re that's right. Go gore borra ga le bua jalo le batla go ntha le re le lona go na le karolo nngwe e le tshontseng le tshameke, gonne ga go kgonege. Ke ba raya ke re ga go kgonege gore motho a ka go rata, motho a ka go direla mantlentle mo lapeng a go agela lelapa, motho a ka go tlhokomela bana fa wena o itira phologolo. Ke ba raya ke re this is a two-way street. A ke ra no ke na le bone ra bua go gore ga ke batle gore o paskare borre ba right ka nako eo. Ke ba raya ke re then we have to play our roles as men as well. Ke ba raya ke re kgang e ke dumelang thata mo go yone ke ye ba re ka lereo la seeng batli ebile borre ba le bantsi ba re monna o changela mosadi, or it changes for the woman that he loves. A man changes for the woman that he loves. Kere all right. Kere it means it can be said the other way around. Gore mosadi o fa monna wa mo ratang peace of mind. Seo se ra gore ga o batla peace of mind o le motho wa rre ko lapeng, you must make sure that you love your woman right. Ke ba raya ke re nna ke yone kgang e ke emang mo go yone, ke yone lefoko le ke emang mo go lone. Mme ke atle ke ba re ke atle ke dirisi thamaga bo Jesu e re ke bua ka dilo tse di tshwanang letse gore le yone thamaga bo Jesu ya bua ya re monna o tshwanetse gore a rate mosadi wa gagwe, mme mosadi o tshwanetse gore a tlotle monna wa gagwe. So that means if you love that woman right, she will respect you automatically. So ke yone weekend eo ya me jaaka nne ke biditswe gore ke go bua le borre, gore ke rotloetse borre
gore ke age borre le bone ba nthute le bone ba nkage ka gore ke motho le nna ke na le diphoso tsa me. So that is how my weekend went. Ne ke kopa gore bona o subscribe, ke kopa gore lo wena o bue sengwe o latlhelela mo tlapitsong, ke raya gore comment, ke raya gore share, gore ke raya gore bona o bue ka mokgwa e leng gore o ikutlwa jang ka kgang e ke e buang ya gore man in action. Ne re tswile letsholo la gore ra go buisana le borre, ra agisana le borre. Is that beneficial to both men and women? Is it beneficial that men can meet for a couple of hours, sit and talk about issues that affect men? So in a yone weekend ya me eo, me dilo tse ke batlang go bua ka tsone mo letsatsing la gompieno ke tse eleng gore ke rile ke a go di tsaya ko TikTok gore ke dilo tolle, gore ke di phutholle ka ntlha ya gore wa itse ga o bua selo mo TikTok o se bua 2 minutes, batho ba na le go latlhela go ngata sentle, batho ba na le go ngata ka matlapa, batho ba na le go roga jaaka ke atle ke rogiwe batho ba bodibo ke a rogiwa mo TikTok ka ntlha ya gore ke bua kgang e tseneletseng mme ke leka go e sobolokanya mo metsotsong e ka nna mebedi. E bo utlwa motho a go roga go bolela ka mokgwa o sa rutegang ka teng, a bolela ka mokgwa wa itse o tlhabisa ditlhong o ka re ditlhako di maturologile kore nna ke atle ke ipotse but ke atle ke re batho ke ba raya kere dilo tse ke di buang mo TikTok ke dilo tse leng gore le nna ke a di nagana, le nna di ankama ke le motho, ke ka mo ke bonang go le botlhokwa gore ke bue ka tsone. And the whole point of TikTok is to spark the conversation gore e botla kwano mo channeleng ya rona ya moitsi know him or her, so that you can hear where my thinking was when I was unpacking the whole you know, that's why I'm unpacking the whole conversation. So mo bekeng tse pedi tse tharo tse nne di feta ke buile ka kgang ya gore badimo ba rata bojalwa mo TikTok tsa mo go itlhola. Ke buile ka kgang ya gore patriarchy ka Setswana does not exist mo TikTok video tsa maya o ye go itlhola. Mme nngwe e ke buileng ka yone ke gore polygamy e teng ka Setswana. Wa itse kgang ya badimo ga ke rata go bua thata ka yone ka ntlha ya gore it's a very touchy subject. E tshwana le bodumedi, a re tota kgang ya modimo le badimo ke kgang ya bodumedi. Ene batho ba etsa ka mafatlha, wa itse go na le dinako tse ke buileng fa le ke utlwa gore no ba e kapile ka mafatlha ga ba e utlwa ka ditsebe kgang ya me. Ke re a badimo ba rata bojalwa na tota ne le one modu a kgang e le gore ke buisiwa jalo ke kgang ya gore nako le nako fa re dira ditiro tsa sedimo bojalwa bo tshwanetse bo nne teng. Yaanong kgang ya sedimo e simolola jaana go ya ka nna gore o tshwanetse gore o tlhaloganye gore o mang, ke so sa ntlha. So sa bobedi o tshwanetse gore o itse gore badimo ba gago ba ntlha ke ba babedi go tswa ka fo letlhakoreng la ga mmago, ba babedi go tswa ka fo letlhakoreng la ga rrago. So it's your mom and your dad on your paternal side, it's your mom and dad on your maternal side. Go tsweng foo ya be e simolola go lotologa jaanong go ra gore your grandfathers, your great grandfathers le bone ba mo lenaneong leo. Mme nkile ka bua le re mongwe fa na re motho a le nosi o na le badimo ba ka nna 600 if not over that around them. Ibile ba bangwe badimo ba bangwe ba na le go ingaparela ka wena
o sa itse gore ke bomang. Ke ka mo e rileng fa ke bua kgannye ka be ke batla go motho nna tla reka lereo la seeng. Trade slightly and I was walking on eggshells go dirisa lereo la seeng. Gore o tshwanetse gore so sa boraro, have a spirit of discernment. Go botlhokwa go ya ka nna, ke tla utlwa ka wena, to have the spirit of discernment. Gonne dinako di le dintsi o iphitlhela o dira dilo tsa sedimo tsa batho ba o sa ba itseng. Yes, I know some of you will tell me about, hey, badimo ba bang ga o ka ke wa ba itse. Mme ga o ya ko ngakeng kgotsa wa ko mo porofeteng wa go itlhola, a bo utlwa a bua ka motho o gaufi le wena o e leng gore o tshetse le ene, mme o utlwa gore mara dilo tsa di buang di bua le wena ka motho o rileng o tshetseng le ene. Ebo o tla go ntha ore you won't have a spirit of kgotsa ga o ka ke wa nna le moa wa gore e re ke botse dipotso tota gore mara ke a mo itse mosadi mogolo o re wa buang ka yena kgotsa mosadi wa buang ka yena, ke a mo itse gore na rata eng. Why gompieno ke fila gore ke bua le ena mosadi mogolo ke motloetseng, mme ke bua le ena ka dilo tse nna a sa tloela go di bua. Ke kganye ke buang gore bontsi jwa nako batho ra tsiediwa ka ntlha ya gore re ya ko bathong bao le go dira ditiro tsa sedimo re sa interrogate. Bontsi ba nako ebile re di dira jalo ebile re sa batla le second opinion. Kgang ya me ne le oneo gore magwana jaaka ke buile mo videoeng eo, a tlhokagala, bojalwa ba tlhokagala, bo botlhokwa thata. Mme ke atle ke botse kgang kitse dipedi gore a ke tshollo ya madi kgotsa ke bojalwa bo bo tlhokagalang gore o tle o kgone gore o bue kgotsa o dire dilo tsa sedimo. Ga ke itse, ke batla go utlwa ka wena o tla nthuta botoka. Ke yone kgang nne ke batla gore re feta ka yone and dissect it more. So please comment, please like and share your opinion about this conversation. So sa bobedi se nne ke bua ka sone ke ise gore patriarchy mo Setswaneng does not exist. Ke buile mo videong e mo TikTok ka dikgosi tsa bomme kgotsa dikgosigadi tsa Batswana tse leng gore di kile di a re belega. Dikgosi tsa Batswana nna go ya ka nna lefoko kgosi ga lena bong. Ke ikutlwa sentle lefoko kgosi ga lena bong, ke ka mo ke atle ke re kgosi e kgona go nna mme e kgona go nna rre. Abe ke ra mong ke mora ke re a re boele ko morago re utlwe gore modi wa lefoko le gore lefoko le patriarchy le tswa kae tota. Dipatlisiso tse ke di dirileng di nta dire patriarchy is a Greek word that meant gore go na le tsamaiso ke ra yone system, go na le tsamaiso e rang gore borre ba fiwa borre ba fiwa thata in politics, in social economic conversations, and a whole lot. They're given this power, they're given this huge responsibility upon themselves to make decisions about societal problems and how to lead society. That's a system that was created in Greece by Greeks. Ke atle ke re le Batswana go ya ka nna re na le go confuse responsibilities that are gender role versus dilo tse leng gore a patriarchy. We had warriors ba neele gore e neele basadi, e neele batho ba neele gore ke batlhabani ba nne re ba tsepa,
ba ba loleng e le bomme ba ba loleng dintwa tse di tsitsibanyang mmele. Ke ka moo ke atle ke re nna go ya ka nna Setswana eya o ka tsaya gore dilo tse dingwe tse re di dirang it's patriarchy mme ke tsamaiso ke tsaya gore ke tsamaiso ya gore for instance for example re tlhola re bua ka gore he basadi ga ba tsene mo sakeng he basadi ga ba tsene mo kgotleng mme fela go ntse jalo borre ga ba tsene ko segotlong borre go na le dilo tse ba sa tshwannang go di dira tse e leng gore I don't think they were done or set up by a man but by society as a whole, both men and women. Ke ka moo ke atle ke re borre le bomme ba Batswana o ba bone ga ba setse ba kopane re kgona gore borakgadi ba tshameke a very pivotal role mo matshelong a rona mo meetlong ya rona ba tsenelle ba bue ba rute le gore ba bontshe borre tsela jaaka ke setse ke buile ka dikgosi le dikgosi tsa batho ba bomme ko morago kwa gore nanne ke re let us really look into it, look into activities or look into the decisions tse e leng gore re feela gore they are patriarchal. Nna ke atle ke re to a large extent Batswana are very matriarchal. Re tsaya dikakanyo, re tsaya di-decisions, re rumiwa rona borre ba Batswana. Re rumiwa thata ke bomme, ke bone ba e leng gore they influenced the way we think, they've influenced the way we have built and shaped society. Ke ka moo ke atleng ke re dibuka tse re di balang mo matsatsing a gompieno ke tse di buang thata ka borre ga di bue ka bomme so that does not mean bomme ga ba ise ba tshameke karolo epe e botlhokwa o tsa dikarolo dipe tse di botlhokwa in our tradition and in our culture whatever you want to call it. Ke ka moo ke atle ke re yes it might be ke rata gore let's open the conversation by yes patriarchy thing but is not as evident and is not as strong, is not as oppressive as in other race or in other traditions. Ga o rialo ke siame ke a go tlhaloganya ke tla ema foo. So se sengwe ke sa polygamy. Nna ba gaetso I cannot afford I cannot afford go nna le basadi ba ka nna babedi not let alone two intsi thata ya go nkopisa tlhogo ke go yopisa tlhogo yaanong nna go ya ka nna polygamy siame I exista ka Setswana lenyalo la lefufa bontsi jwa nako Batswana ga re nke re tsaya lenyalo leo mme so se se botlhokwa ke go itse gore lenyalo leo le teng ebile borre ba bangwe ba le dirisa ebile ba tshela mme go ya ka dipatlisiso le ka mokgwa lenyalo leo go tshiliwang mo go lone ka teng go pateletsa motho wa rre gore a leke ka bojotlhe go leka go manager bomme ba mo lenyalong ka ntlha ya gore ga o ka seke wa dira jalo lefufa la go nna teng ga o ka seke wa dira jalo letlhola go nna teng ga o ka seke wa dira jalo go le go ntsi go senyega ebile wa go feleletsa ile gore o opilwe ke tlhogo. That is why mo video ne kere yes polygamy exists batho ba le bantsi ba buile gore yes polygamy exists ka Setswana mme e tla le dintsana twa tsone ka ntlha ya gore go botlhokwa gore fa o le monna o batla polygamy o tso batla lenyalo le la lefufa a be tlhogo ya gago e sa tlhole e dutla metsi tlhogo ya gago e tshwanetse gore ya be e tile o kgona gore o na le
the qualities of leading. That's very important nna go ya ka nna. Nna ke le monna Motswana ga nka ke ka kgonana le lenyalo la lefufa ka ntlha ya gore so sa ntlha, hey, mosadi a le nosi fela o pisa tlhogo ga ba le babedi ba le bararo ba le 4. So se sengwe gape ke gore ke atle ke ipotse gore mo polygaming kgotsa lenyalo le la lefufa bana ba nna teng, bana ba nna bantsi, a ba fiwa tlhokomelo, ba fiwa attention ka lereo la seeng enough gore o ka feleletsa e le gore o na le a well-rounded child, a well-rounded human being o feelang gore o kile wa mofa lerato ebile wa mofa lerato le letletseng. Ke ka moo ke atle ke re go ya ka nna ga o na le gone fa o na le that leadership style fa basadi ba se segolo ke gore mosadi wa ntlha o tshwantse tlhophe ba bangwe ka gore ba batlang ba tlile go mo thusa go palegang teng mo lapeng, ba tlile go aga lelapa fo e leng gore there's a shortfall, there's a shortage. That's where bomme ba nyalwang mo lenyalong la lefufa ba tlileng go thiba botlhaswa teng mo lapeng. Botlhaswa e ka nna ba gore mme o godile ga a kgone go kolomaka fale a khubama gore ga a kgone pelegi ga eo. Tse dingwe jalo le jalo go ya ka gore wena le motho wa gago le bona le tlhoka eng mo lapeng gore le ka kontle la go bitsa mong gore a tle go tsena mo lapeng. Mme selo se sengwe se batho ba se confusing ke seantlung. Seantlung se dirwa thata le sone mo Setswaneng o fitlhelele gore le rre ga a tshole, ga rre a sa tshole wa tle a biletswe nkgonne kgotsa mogolowe gore a tle go thusa mo lapeng. Kgang e nne bomme ba le bantsi ba e botsene le one gore yaanong go dirwa jang ga rre yaanong e le ene bothata mo lapeng. Yes, mme nne nna khupa marama jaaka fela e le gore go itsiwe gore no monna o ga a kgone go tshola ebe go a go bidiwa abuti wa gagwe kgotsa nnaka ya gagwe kgotsa cousin ya gagwe gore a tle go thusa mo lapeng, le gore jaaka tle ba thusitse mo lapeng le ga e le gore a ke re bomme ba bo fitlha le ga e le gore he will find out gore bothata bo kile ba nna teng mme ba baakangwa ya go nna gore bana ke ba mo lapeng ga se ba kokontle. Ke ka moo ke reng Setswana se na le ka mokgwa se atleng se solve di problems tse di rileng ka teng. Yaanong ne ke re ke le leboge ke le re ke re video ya badimo ba rata bojalwa e lebeletswe ke batho ba le 49,000 e laikilwe 2,000 times ebile e sharilwe 217 times. Patriarchy ka Setswana 55,000 views and then 6,000 likes, and it was shared 333 times. And polygamy leone 117 likes, 10,000 views, 10,000 likes and 1,000 shares. Rona ne re ra leboga re le moitsi know him or her podcast. Nna ke le monna Motswana jalo ke re ke a leboga. Me ne ke kopa gore you must like, you must comment, you must share, you must subscribe mo channeleng ya rona, mo podcasting ya rona ya Moitsi. Ke re ka tlwaelo ke tlo go e tswalla jana ke re o nne le pelo e ntle fa o le motho, o nne le pelo e tshweu fa o le motho, o nne le pelo e jegang fa o le motho, pelo e tletseng bopelonolo e tletseng bopelotelele. Gonne pelo e tletseng bopelotelele ke yone pelo e tletseng lerato. O e neele motho yo fothoko ga gago gonne ga o itse gore motho yo fothoko ga gago o e tlhoka go le go kana kang. Mme fa o mo enetse o tla itse gore o e neile, o mo neile Modimo ka ntlha ya gore Modimo ke lerato, lerato ke Modimo. A re kopaneng gape mo bekeng e tlang fa Modimo le badimo ba ratile. Salang.